Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirli din kardeşlerim, kadirli milletteşlerim. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri ya Rabbil alemin. Özümüzün bu işimizni, amelimizni Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala ismi bilen Bismillahirrahmanirrahim deyip başlap jiberemiz. Bizning indi şiratdagi harfimiz ul kaf harfi. Kaf harfi. Nişik kafning yazılganın anlar için, yazılışın anlar için toqtaga qaraymiz. Sızık kirek bulacak kafning yazılışın anlar için. Kaf harfi ul her vakit bizning sızık üstünde urnaşkan harf. Ul sızıkның astına bir vakitte da düşmeyecek. İşte ne şulay etip başlanıp asqa kite, eylenip mınday kruk yasay. Hem mine bu jirinde onun dollarga uşagan bir elementi bula, bir ilişi bula. Bu kafning alfabetda tura turgan forması. Kaf. Ул инде долларлы хәреф итеп исегездә калдырсагыз да була. Исеме әйттек. Каф. Бирә торган авазы к. 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 Ул нишкә аваз. Нишкә хәреф булды. Хәзер инде карыйбыз, ул сүз башында ничек килә. Сүз башында менә булай иттереп dal harfine uşağın şunday aytamiz da, mene bunda yazıp qo'yamiz. Şuşunday bir qiyiq sızık. Mene söz başında ul şuşunday formada bo'lacak. Kaf o'zining ortdagi kela turgan harfga tutashgan o'rinni bo'lacak. Mene bu o'rinni bilan tutashgan. Söz o'rtasında yazıla. Mene bu yoqdan, o'ng yoqdan yazılıp kelamiz. Bunda minib ketamiz, anları mene bulay tushamiz. Anları mene bu o'rnina şuşlay sızık üstep qo'yamiz. Bunda da onun tutashgan o'rinlari bo'la. Mene bu o'rni o'zindən oldagi kelgan harf bilan, mene bu o'rni bilan o'zindən ortdagi kelgan harfga tutashgan bo'la. Endi so'z ozag'ында ul o'zining birinchi alfabetda tura turgan motor qiyofatini olacak. Tik onun turganda mene bu sızık o'zindən oldagi kela turgan harfga tutashgan sızığı var. Onun ismi kaf. Hozir endi qarab ketamiz harakalar bilan. Eng birinchi biz fatha bilan qaraymiz. Fathani yozib qo'yamiz harfning üstüne, shunday qiyg'och sızık hem o'qiymiz k. 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 K deb. İkinci harekemiz bizning kesra hem ul her vakit yazılgan bo'lacak harfining ostına qiyg'och sızık kebek. Ne bu bizning kesra hem biz o'qiymiz ki. Ki. Ki deb. Üçüncü harekemiz damma. Ul her vakit harfining üstünde bo'la, kichkinagina o'tir formasında. Damma bilan kaf harfi ku. 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 K, ki, ku. K, ki, ku. K, ki, ku. Qoldi bizning tag'in sakinimiz. Yazıp qo'yamiz kaf harfin. Onun üstünde sakin. Hef sakinlik kafni o'qirishın kerak bizga olirga kerak. Neydi de bo'lsa harakali harf. Biz olamiz hamzani. Hamzani yozir uchun yozib qo'yamiz boshdan elifni. Onun üstünde hamza bo'la, onun üstüne fathani. Hem o'qiymiz ek. 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 Mene bu o'rinda endi aytib ketirga kerak bizga. K harfini aytganda, sakin bilan K harfini aytganda, nimadir havo chiqqan kabi
Шундай хава белән бергә чыккан кебек була. Кә, ки, ку, әк. Кә, ки, ку, әк. Кә, ки, ку, әк. Менә бу кәф хәрефе, гарәп алфавитының кәф хәрефе безнең татар кәсеннән бер әйбер белән дә аерылмый. Без сөйләшәбез. Кәгазь, каләм һәм кул шундый безнең татар телендә булган к хәрефенә ошаган. Кәф хәрефенә мисалларны карап китергә үзебезнең китабыбызның 16-нчы битен ачабыз. Кәм, кәм, кәм. Кум, кум, кум. Кун, кун, кун. Кәй, кәй, кәй. Бәкру, 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 бәкру. Мәкру, 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 мәкру. Кәрму, 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 кәрму. Кәнзу, кәнзу, кәнзу. Тәрку, 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 тәрку. Менә бу сүздә тә безнең нечкә хәреф, ра безнең калын хәреф, кәф нечкә хәреф. Ике нечкә хәреф арасында калын ра. Тәрку, тәрку. Кә, тәбә, кәтәбә, кәтәбә, кәтәбә. Яктубу, 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 яктубу. Тәракә, 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 тәракә. Ятруку, 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 ятруку. Кәтәбтум, 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 кәтәбтум. Әмәракә, 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 әмәракә. Әмәраткә, 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 әмәраткә. Кунту, 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 кунту. Мумкину, 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 мумкину. Менә шуның белән кәф хәреф турында бөтен әйберләрне дә аңларга тырышабыз әйме. Тагын бер мәртәбә кабатлап китәбез. Кәф хәрефе ул безнең нечкә аваз. Кә, ки, ку, әк. Һәм бу дәрестән тагын без бер әйберне аңлап китергә тиешбез. Кә хәрефен сәкин белән әйткәндә ниндидер дигән аның сыйфаты бар. Как будто безнең хава белән бергә чыга. Әк, әк, әк. Һәм язылышына игътибар итәргә кирәк. Язылышында безнең кә хәрефе сүзнең башында ничек языла, уртасында ничек языла һәм азакта ничек языла. Әгәр дә сез шушы материалларны төшенеп калган булсагыз, сез инде бу дәресне үзләштергән булырсыз, иншаллах. Шуның белән дәресебез тәмам. Мин сезне башка дәресләрендә дә көтеп калам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.